再来国际新闻来关心，俄罗斯和乌克兰已经战超过年半，两国即马是拢正欠兵。俄罗斯即马按说要阁招13万人上战场，而且因阁开大钱去古巴请人去做兵，一个月薪台票是6万块，要请古巴人替俄罗斯上战场。 古巴民众亚米德里提昂塞伫5个签约作战的签约金，买新的战车甲冰箱，也有一支医受真久的新手机。¿Y por qué crees que tanta gente han ido para esto? Bueno, amigo, yo le voy a decir que la necesidad obliga. Si aquí no tuviésemos tanta necesidad, yo estoy segura que esos hombres no hicieran eso. 亚米德里49岁昂塞冈萨雷斯，原本是当地的七层啊工人，为着生活，今年7月19飞去5个做兵，加入5个攻打乌克兰的战士。前日，搁较将达到20万5个卢布，大约6万5的代票签约金，全部汇转去老厝。路透社记者也确实联络到人伫5个南部的冈萨雷斯。Lo que todo el que vino para acá sabía lo que venía. Eso sí te lo digo clarito. ¿En qué sentido? En que venían para la guerra, eso lo sabía todo el mundo. 5个入侵乌克兰的战士拍20个月，限制严重欠兵员。俄国总统普京宣布10月起会阁征调13万人上战场。俄国透过各种社交加通讯软体，看准古巴人因为无家起、生活困难的弱点，用高薪招募古巴人投入俄俄战争。古巴首都哈瓦那郊区的几个社区，一旦讲每4个人都有1个人失业，少年查甫人透过通讯软体招募，真侪人已经飞去俄国参战。 Aquí se pasa trabajo, aquí se pasa 25.000 cosas。王迪表示，伊所知影的附近社区，自今年6月开始，至少已经900人飞去俄国参战。那这位父亲是伫最后一刻才知影后生准备要飞去俄国作战。Porque nunca me dijo nada, ¿entiendes? Ya, y me enteré cuando le andaba por, creo que por el aeropuerto, llamó y me dijo. 虽然古巴政府强调，古巴法律禁止本国民众替别国作战，这人拢是去互人社集团拐去的，也逮捕17名所谓的人口贩仔。也毋过，俄国驻古巴大使高维蒂表示，无清楚有偌济古巴民众去俄国参战。俄国政府伫路透社的追问之下，也无愿意回应。公司新闻警员请编译。